Tabiribasi Akasbani Imphal Housing Numidangi Pungtarian Makai Tare Manipurida Pau Tabirasi Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maru oiba pau lakliba Vidhan Sabha Mikhalda BJP gi active member oiramba atopa dol singde yaukhre makhoi dol sing adugi tiketa Mikhal thengnaba yari Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka ki election notification hayeng thoklagani mirep se pisinba yaragani Manipur da haukiba pung kunmari da nauna mioi chahum ni futaru COVID-19 naba thengnakhi mioi manga laikhidre Rashtrapati Ramnath Kovind gi basan ga loinana sangsad ki budget mifam asidagi haukhre amasung Leibak sida hauzik fawbada COVID vaccine dose ko 363 lakh ahum hena kapkhre. Leibak sida Omicron variant lakpadagi COVID-19 gi anoba case hengalakliba si yenglaga ekhoi pumna makna section minasi. Vaccine kapa yaraba mioi sing na thuba matamda vaccine gi dose na kapthokpiyo amasung atopa mioi sing bu vaccine kapada mateng pangbiyo laisat asidagi ngakthoknaba face mask upiyo foot taruki social distancing thambiyo mai mit seng na tathokpiyo khutsa seng na hambiyo COVID-19 ga mari lenaba ipau singi damak national helpline number sing 011239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241168 amasung 1800345381 tab phone tawbiyo hauzik mapung oiba pau lakliba tarani thoi suba Manipur Vidhan Sabha Mikhal ga mari lena nangarang BJP na dolgi mirep oigadaba mioi humpu gi ming laukthokraba matungda raija sida rajniti gi oiba asoba hongba ma uba phangle mamangda BJP gi ticket ta Mikhal mayok nagani haiduna vote khomba gi thabak tawruraba sitting MLA kaya yauna dolgi ticket phangadaba sing maming laukthorakpada yaudabadagi atopa rajniti dol singde yaukhre Makhoi hairiba dol sing adugi tiketa Mikhal thengnanaba sem saba haukre mamangda pangthokiba 13 suba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda BJP gi tiketa Moirang Kendradagi karakhiba sitting MLA P Sarachandra amadi hanagi raijagi mantri Sekmai Kendradagi Ningthaujam Biren yauna mioi ahum ngasi Congress dol de yaukhre dol asigi lusingba amadi hanagi Mukhyamantri Okram Ibobina nauna yauraklaba rajniti wala singsu bu taramna okhi Kendrada BJP ga misang sungsinaba sarkar da yauriba Bihar gi Mukhyamantri Nitish Kumar na lusingba Janata Dal United so lakadoriba Mikhal asida mirep oigadori bisangna yaurakpa leptri ngasi lakliba Mikhal asida mirep oigani haina songthorakliba BJP gi active member oiramba mioi sing yauna mioi khara Janata Dal United ta yaukhre makhoi sing adugi manungda Kumbi Kendradagi Sanjoy Ahanthem hanagi Manipur Police ki DGP LM Khaukte amasung Bisnupur Kendragi Onaba Kishore yauri ngarang ya school kendradagi mirep oigani haina songthoklibi Brinda Thongnawjam amasung Wangkhai kendradagi TS Arun Kumar anisu Janata Dal United ta yaukrabani mamangda hariba dol asida thangmaiban kendradagi Congress ki sitting MLA Khumuksam Joy Kisan amasung Jiribam kendradagi Asabuddin anisu yaukhiba leire Kakching kendragi sitting MLA M Rameswar su National People's Party NPP da ngasi yaukhre Lakliba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Naga People's Front NPF ticket ta mirep oigadaba mioi taragi maming dol ngasi lauthokre Manipur gi singi jila manga gi tongan ba kendra singda NPF ki mirep oigadaba sing adugi manungda Tamai kendra dagi awangbo Niumai Singai kendra dagi Khasim Basum Mauda L Dikho Technopol dagi Di Korungthang amasung tadubi dagi Francis Ngajokpa yauri Sivasena Manipur unit na mirep taruk ki ming yauba dola sigi ahanba list ngasi lauthokre ani suba list nongmani ni asida lauthokna ba honari hairi Imphal da leba dolgi office ta pangthokpa thoram amada mirep sing adugi ming lauthokladuna dola sigi awang nupok raija singi in charge puriba Dilip Panikar na hai dola sina raija sida lambi thong siksha ising amasung amkhai gi wathok loisina ba yauna tongan ba wafam singda maru oina Mikhal thengnagani Till today Manipurian never get any justice from any kind of the government, whether it is the current government or the past government. Public needs the road facility, health facility, education facility, water facility, drainage facility, all are
most important. Children could not afford to study in our state due to the inconvenience of the education system of our Manipur state. What also very problem. They are asking for justice they need. We can give the justice to our Manipurian people. लाक्लिबा मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानबा तांका की ओइना केंद्र कुंठा निपान की इलेक्शन नोटिफिकेशन हयेंग थोकपगा लोइनाना केंद्र सिंगदुदगी मिरेप ओइनिंगबा सिंगी मिरेप से पिसिनबा यारगनी राज्य की सीईओ ऑफिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना कोविड लाइसेट की येंगलगा हंदक सही की मिखल द मिरेप से ऐसे सुविधा पोर्टल की खुथांगदा ऑनलाइन द थाजिलपसु यागनी मिरेप सिंगना मिखल की सिक्योरिटी मनी अदुसु ऑनलाइन की खुथांगदा डिपॉजिट तौबा यागनी कनागुंबा मिरेप अमना ऑनलाइन द डिपॉजिट तौनिंगदबा तारबसु सेल ओइना रिटर्निंग ऑफिसर द पिसिनबा यागनी मिरेप से पिसिनबा लाकपा मतमदा मियोय अनिदगी हेना लोइनरकपा यारोय अमदी मिरेप से पिसिनबा लाकपा मतमदा लोइनरकदबा गाड़ी सिंगी मसिंगसु अककनबा लेगनी हाइरी इलेक्शन कमीशन ना लाकलिबा विधानसभा मिखल ग मरी लेनना रोड शो पदयात्रा साइकिल बाइक रैली अमसुंग प्रोसेसन सिंगबा चटपदा अथिंगबा थमलंबा अदो फेब्रुवारी 13 फावबा सांगदोखरे इलेक्शन कमीशन की नौना थोखिबा सेरोल अदुगी मतुंग इना अहांगबा मफमसिंगदा पांगथोकपा राजनीति दलसिंगी मियामगी मीटिंगदा मिलिसिंग अमा तिनबा यारगनी नत्रगना मफम अदुदा सादा यांखै तमक मी पुनबा हाइरी युम संगदुना बोट खोंबा मतमदा सिक्योरिटी पर्सनल थादना मी कुन चटपा यागनी होलगुंबा मफमदा पांगथोकपा मीटिंगदना मी समंगा फावबा तिनबा यारगनी अमसुंग होल की सीट कैपेसिटी की सादा यांखै मी पुनबा यागनी ECI na hariba thingba sing asi phawba legani haina mamangda laukthokibani adubu ngasi chief election commissioner Rajiv Kumar amasung Anup Chandra Pandey na mikhal pangthokadoriba raija manga Manipur Goa Punjab Uttarakhand amasung Uttar Pradesh ki hauzik oiriba COVID-19 gi matangda hanna yengsinki makoina secretary general amasung mari lenaba deputy election commissioner singaloina na kendra gi haksel mantralay gi makok thongba official singaloina na mikhal pangthokadoriba raija manga gi chief secretary sing health secretary sing amasung CEO singa COVID-19 की लाइसेट की मतंग कुपना खनरब मतुंगदा अथिंगबा सी फेब्रुवारी 13 फावबा सांगदोकनबा ECI ना वारेप लौखिबनी राजनीति दल अमसुंग मखोय की मिरेप सिंगना मेखल ग मरी लेनबा थबक थौरम सिंग सिनबदा सरकार ना पीरिबा COVID-19 की सना कांगलोन निंगथिनंगा कदबनी हाइरी पाउगी मरक थना तेनबा ब्रेक अमा COVID-19 dagi ngakthoknaba changsilakliba khongjanggi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makhada leiba angangsingda COVID-19 vaccination gi khudongchaba fanghanjare lisingani manga taruk amadi tareta pokpa angangsingna vaccine kapa yaragani online gi khuthangda natraga vaccine kapam singda school ID Aadhaar card disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare sahi kangrup asida kapkadawriba covaxin asi second dose na numit kunipani leiraga kapkadabani chahi kangrup asida leiba angang khuding makna suksoi soidana vaccine kapi ho masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phauba vaccine asi kappa yai paujenjariba National Health Mission Manipur tabiriba pawse akasban Imphal dagine Manipur da haukiba pung kun mari da nauna miyoi chahum ni futaru COVID-19 naba thengnare miyoi mangana laisara sidagi laikhidre Raizagi Haksel Vibhag na ngasi numidang waram thokpa cherola madahay haukiba pung kun mari da punna miyoi 1958 test tawbagi manungda miyoi chahum ni futaruk positive oiba thengnabani ngasigi oina positive oibagi sang chada 33.3 ni haujik raija sida COVID-19 gi active case 1958 leiri sarkar gi Cowin portal gi matung ina ngasi numidang waram phawbada punba vaccine dose 15,563 kapkhre masigi manungda ani suba dose 1,19,593 yauri lakliba vidansabha mikhal da mathau tawgadaba sarkar gi karmasari sing COVID-19 की प्रिकॉशनरी डोज कापनबगी दमक अखनबा मेडिकल की टीम अमा इम्फाल ईस्ट की पोरमपा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा हयंगदगी हौना नुमित हुमनी हिदा कापगी थबक सथगनी मसीदा COVID-19 की सेकेंड डोज की वैक्सीन कापखिबा नुमित मरफुदरानी सूरबा कांगबु सिंगना प्रिकॉशनरी डोज असि कापनबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर KS दाइनाना हाइरी राज्यपाल लागनेसन हाइरी राज्य असिदा ड्रग की समस्या थेंगनबदा असम राइफल्स ना असौब थौदांग लौरी इम्फाल की राजभवन दंगसी पांगथोकपा थौरम अमदा राज्यपाल ना हाई असम राइफल्स ना हौजिक फावबदा चौराकना लुपा कोटी 1,500 लोंगी ममल ओइगदबा ड्रग फागतखिबा असि यामना चौथोकचनिंगाइनी मांगना हाई राज्य असिदा तनतना लेबाकी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा आइन अमसुंग शांति ngaknaba honabada security force na kathokpaga loinana mathau tauri ngasigi thoromduda राज्यपाल ना 13 सुबा असम राइफल्स 10 सुबा असम राइफल्स
kunmari suba Assam Rifles ki commandant singda citation mari amasung IGAR South Major General Alok Naresta appreciation letter amasu khusinakhi tharamduda Manipur gi DGP Sri P Dongel Additional Chief Secretary Singh Sri MS Khan amasung TY Phaisu saruk yakhi Manipur State Power Distribution Company Limited na hayeng numit yung bapung 12 dagi nungthil pung 3 phawbada 11 kV singjamai feeder na konba mafam sing singjamai mathak chongtham lekai dagi hauraga Kakwa Bazar phawbagi mafam singda mai phangloi hairi Imphal Zilla gi oina lakliba Vidhan Sabha mikhalda mathak tawgadaba polling personnel singi ani suba phase ki training program online gi khuthangda hayeng dagi numinini pangthoklagani hairi Rashtrapati Ramnath Kovind gi vasan ga loinana Sangsad ki budget mifam ngasi dagi haukhre Sabha anima ki apunba mifamda wangang bada Rashtrapati Ramnath Kovind na hai सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अमसुंग सबका प्रयास हाइबा वाखलोन गे लोइना सरकार असिना लाखलिबा सही 15 दा लेबाक असिबु शक्ति लेबा लेबाक ओहेनबो होनरी श्री कोविंद ना हाइबा फिबम असि यौहनबो होनबदा मिपुंग खुदिमक सरुक याहनबा अमसुंग मरोमदोम लेप्सबा ngamba भारत ओहेनबा हाइबसी ख्वाइदगी मरु ओय संसद की सभा अनिमा की अपुनबा मिफमदा वांगांगबदा ngasi राष्ट्रपति ना सरकार असिना मियाम गी दमक पाइखलिबा तोंगान तोंगान बा यैफा थौरांग सिंह थागतखी मांगना हाइ हौजिक लैरिबा सरकार असिना लेप्तना होनबदगी भारत की सेल थुमगी फिबम असि मालेमगी लेबाक सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी मंजिल थाना साउखटपा ngamle श्री कोविंद ना हाइ सलिबा सेनबा सही असिगी अहानबा था 3 खक्तदा मिरेबाक्तगी लेबाक सिदा सेल थादबगी सांग $9 बिलियन यौखी कोविड-19 लांथेंगनबगी मतंगदा राष्ट्रपति ना हाइ कोविड वैक्सीन कापदा लेबाक सिना हौजिक फावबदा डोज कोटी 150 हेना कापा ngamle लेबाक सिदा साजबा कोविड की वैक्सीन ना मालेमदा लेना असिबु मुथानबो होनबदा असौबा थौदांग लौरी कोविड-19 लांथेंगनबदा हेल्थ अमसुंग फ्रंटलाइन वर्कर्स सिंग लौरिबा थौदांगबसु राष्ट्रपति ना थागतबा फोंदोखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बजेट मिफमगी अहोबु नुमिता वांगांगबदा हाइ मालेमगी हौजिक ओरिबा फिबम असिदगी भारत ना खुदोंचाबा कया फंगले प्रधानमंत्री ना हाइ लेबाक सिगी सेल थुमगी लमदा साउखलकलिबा कोविड वैक्सीन कापगी सांग वांगबा अमसुंग लेबाक सिना वैक्सीन पुथोकचबा ngamba सिना मालेमगी लेबाक सिंगना भारत पु थाजबा हेंगलकली श्री मोदी ना राजनीति दल सिंग अमसुंग संसद के सदस्य सिंगदा खना नैनबा सिंगदा मपुंग फाना सरुक यानबा हाइरी बजेट मिफम असिदा मपुंग फाना सरुक यादुना मही यानबा मिफम अमा ओहेनबा अमसुंग लेबाक सिगी सेल थुमगी फिबम हेना साउखटपा पुरुकनबसु श्री मोदी ना अपील तौरी सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi लोक सभा दा 2022-23 gi इकोनॉमिक सर्वे पुथोखरे 2022 gi एप्रिल अमदा हौगदबा सेनबा सही असिगी मांगोइनना पुथोकदबा यूनियन बजेट की ममांगदा इकोनॉमिक सर्वे असि पुथोकपनी श्रीमती सीतारमण हयेंग केंद्र की बजेट पुथोकनी नाकल अमरोमदा केंद्र की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशीना राजनीति दल खुदिंगमकी ओइबा मिफम अमा कौदुना तोंगान तोंगान बहिरम सिंगी मतंगदा खनखरे मिफम अदुदा श्री जोशीना हाइ पेदासस की वाथोक असिगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट केस लेरिबना मसिगी मतंगदा मोट फोंदोकपा असि सबजुडिस ओय संसद की बजेट सेशन द सरुक अनि थोकना लेगनी अहान बतांग खक्ता बजेट की मतंगदा खनरबा मतुंगदा संसद की सभा अनि गी अपुनबा मिफम द राष्ट्रपति न महा की वारोल थमगनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउता बिरी लेबाक सिनबा थोंना सथरिबा कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक फावदा वैक्सीन डोज को 363 लाख अहुम हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाइ ngarang vaccine dose ko 3,19,000 hena kapkhi haukiba pung 13 da leba asida punna mioi lakh ani 19,000 covid tagi naba phagalak bagaloina na naba phagalak pagi sang sada 13.3 oiri haujik leba asida covid ki active case lakh 19,000 sani 19 leiri amarom da tripura da ngasi dagi hauna school amadi madrasa sing hangdoktuna रेगुलर क्लास सथबा हौख्रे राज्य सरकार ना था असिगी 19 फावबदा त्रिपुरा दा लेखिबा कोविड-19 लाइचत की मतंग दा निंगथिना खनरबा मतुंग ngasi dagi regular class sing sathana ba warep lokhibani adumakpu class sathaba matamda covid-19 gi protocol sing ningthina nga kadabani haina khanghanki aroibada maroiba paw amuk hanna lakliba Vidhan Sabha Mikhal da BJP gi active member oiramba atopa dol sing da yaukhre makhoi dol sing adugi ticket ta Mikhal thengna ba yari Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka ki election notification hayeng thoklagani mirep se pisinba yaragani Manipur da haukiba pung 13 da nauna mioi 393 covid-19 naba thengnakhi mioi manga leikhidre Rashtrapati Ramnath Kovind gi wasan galoinana sangsad ki budget mifam asidagi haukhre amasung leibag sida hojik fawbada covid vaccine dose ko 363 lakh ahum hena kapkhre pauloi jare
ꯍꯥꯏ